kuba gwine emyezi mukaga ou emyezi mushanju omwe no shanga umwana umwe atakashize na kiremwe konkori yo kubakize emyezi nka 8 n'ecweka emyezi 8 ushanga yo kironke umwe n'ecweka ninga kiri 2 kandi umwana umukuzarwa average weight biro bwinji abana bakuzarwa most of them abakuziri nibabine kilo 2 n'ecweka hata bari abakuzarwa batashikire no abakiri batamunonga umubiri gwawe batakagize remani so echo kituma yafuna obuzubu omukuzarwa so nyenda ubumze mutu shobojere n'inshonga cyezuru kureta omwana yazarwa atashikire tunemu eshonga nyingi ezikubasa kutuma umwana yazarwa atashikire abo kuba nka umucyara owagizireho enda akazara umwana atashikire ari ya risk yo kugira ngo yagire ndijonda nabasa kuzara umwana atashikire so nico tukwenda kugira ngo umukazi wena yagirenda ashimiye kuza kucebeza antenatal yagumanaza antenatal bagumana bamucebera nibarebe indokweri bamuhereza n'imibazi kaza fansida zo kugira ngo atagira umushwija ahubwo umushwija nuguteganisa munonga abacyara binenda azaka kufuna umushwija aza risk yo kugira ngo inda yeye nabasa kuzara atakashikire twinemu nezindi shonga zo kugira ngo umuntu yafuna mu iza UTI shanga umucyara inenda yanashesha arukushasha akabonero ko kushesha arukushasha akunuko kabonero ka urinary UTI so ezo UTI ejo yabatashasha birwe agenda ne basakurgamu etaka kuzire so twinama bakushanga bine kashukari twine pressure inogo kushanga wakugirenda urudo ine pressure anjo tukujya mu yakugirenda yeso nawo ine pressure ino urusarwo kuzara nkondijo mukazi ngani tubani twenda pressure yawe very controlled konkanyi nabakushanga yagera kuyagirenda atukoreshe gerachi exam no munu enda ine myezi nke nanesheka around 20 weeks out tukiraga tugeta pregnancy just hypertension so ushanga togo mukazo wagire wayinenda kagera pressure tuntunda tumurebere kurungi tumuhereze imbazi yo kugira ngo controlling pressure ye turebe ubwenjinda yabasa kubizamu akagizara ati 9 months konkomwe umwe no shanga byanga igenda yarugamu so hano habakazi no munu aba adolescent abana bato abakugirenda atakashize myaka 18 teenage mothers hatogwe umubiri gwe ninganye nenda yeye neberinto yo kugira ngo nibasa holding umwana kwika amezi mwenda of course twinemu naba bakazi abagirenda umukazi yakuzire mu munu odia oyine myaka 35 nuko yongeramu awona na umukazi nabasa kugira risks nyingi yabakuzire nicyo tukubana tugira hari imyaka 70 yo mukazi ashimiye kuba nazaramu of course kungana bako bakise imyaka 35 takazire no course no mushija no girenda reno gumano sahirwaro bakucebera no bakumonitoringa kurungi kugira ngo usari kurungi of course tinama bakazi ushanga na resa na kosanga itabe haraho kushanga na nyomarwa manya wanu nyomarwa biro gwinji namarwa ngitape tayita marwa ngine effect almost haruburi cheka chona cyo mubiri so hati abuja nana nyomarwa shanga tiyafuna necho kudisa cyurungi tiyafuna merero kumara tayini na appetite yo kurya so ati echo kituma numana we yumunda yaba muto yaba muce so echo jo risk factor jo arka urukunyamarwa mu risk factor yoku basa kuzara umwana tashikire to kuma twendera ko kuzahirwa ntuntu babuze gusabinyi tukubuza nunyamarwa uresa uko setabe so ebe byona ne basa kutuma umucara yafuna ya enda yeye yazara umwana atashire so ninga harmu ikintu cyabashisha kutera abakazi
abashaija kutera abakazi violence, gender based violence, ningashi umucyara kushanga ine stress nyingi, stress nyingi tebonira amagara gono mbirugoni. So ico nuko ko bari stressed n'umwana w'umunda nuko ko bari stressed. So ico nicubasa kutuma umukazi yazara umwana atashikira. Kungano buzabezo risk factors ninga hebe bikubasa kutuma umwana umukazi yazara umwana atashikire. Kandi tumana twendera wagirenda ushime kuba none ocebeza ati antinento shime kuba none ukora buri kwezi nangwa kumara bwire kwingana cyo buri kwezi ko kuzayo kucebezenda bakwereza appointment after every month abo kubakari bakabahereza dose nk'ibiri za Fancet twagize ngo mushije ngo bateye ngo bategana samunonga ataba umukazi oyinenda nabasa kufuna na Fancet dose ziko basa kukitano yatandikire kare yatandikire kare. So ntubana twenda kugira ngo umukazi yagirenda abase kukirirwa ro bagumene bamucebera haba harumu ene risk za UTI twagamba da STI ziriya za gonorrhea ninga za syphilis areviriye bindi nizo ebinyoro ngeta syphilis. So kugira ngo abase kufuna treatment kugira ngo ubwo mukazi agira amagara marungi yayinenda then azarinda yeye eshikiri ebare mnonga naga kwa Dr. Nkwasiwe has had effect zo kuzara umwana atashire kandi umuze mu tushoborere nkihanga rya Uganda na mnonga imwe abantu bari mukoragurira abana nice cyukozweho ubahati kubasa kongera amti gukorebera abana bakuzara batashire no kucendeza ahanamba abana bakuzara batashire ebare mnonga nyenda kubanza kubizya theme yetu yo mwaka twenda kuhereza abana entandikwa y'amani aba bana bakaba bazirwe batashyikire kugira ngo obwija bwabo bube ubukwesimisa so twakozesa iryo theme just kumanya kwenda ngo tukamanya okutwakubasa kutwariza abana aba babakire bato sakuba tureba ngo abana abakuba bazirwe batashyikire babazirwe organs zabo mbwenu ombero gwabo buri kimwe cyona kitaka kize wire kagaba misho kagwa mutima kabobongo buri kimwe cyona kibe kitaka kize wire bwacyo kiro zabo zibe ziri hansi munonga oshange omwana yazarwa ebahabiye bitaka kozireki bitaka kuzireje ncho kurebero wiro bwinje tubateka oxygen abuntu tubateka abyome bindi bitweta CPAP kugira ngo tukabayamba omukwisya kwabo so mwana yazirwa atashikire na tunge buzibe kwatirine no butisyaje eshagama yabo mbaba takora shagama nk'abandi ko bakugikora abana ko bazirweje oshange embeho akabeho kace kati nkabasa kumuretera amango na gamuhwani ngaga kamuhiraho okufambweno kubata kubasa gukora omuro ningo okubuguma kuko abandi bakubasa kuba mbegumya aho jangu wazirwe aine amani make aine kironche wenu akantu kona nikabasa kuhindura cyango kipatirine n'amagarago gumwana abandi nababasa kura babure kweza kurungi nambwenu nanyenda kubagira ngo nyincha kare ebiro 20 omukujaguza kwitunza kuba tuyine services zo kukebera abana misho umwana we no wazirwa atashikire no bara baryo mukamurete sako bantu batwara bakebera misho kure y'abana bakweza kurungi tubakebera amatu kure y'abana bakweza kurungi then twine no kwigura ekizimbe ekisya ekirugire kwa government na abandi aba donors batire sente omu kwombeka ekizimbe eki ntuza kuba ntukyeta neonatal intensive care unit mbwenu ekizimbe kirimu okujanja babana bona kuruga kuzarwa kusya akwezi kumwe ninga biro 28 obwiro bwe nobwire bwenshonga munongo mwana so ekizimbe ekyo ne kyango munonga kandi kirimu ebyoma ebya karimagezi byingi munonga mbweno ebimwe ebitubire tutina mu ihanga kandi ekizimbe ekyo buhango bwacyo nicyo kizimbe kikukizayo obuhango na services zazo ndiza kuba ziri nyingi munonga nikizayo obuhango mu East Africa mu Central Africa mu South Africa
mbwenu wagitagita orebe government na World Bank na ba donors abandi batukorera ikintu cy'amani munonga kugira ngo twatunge kizimbe ki nsa ku bantu kigura officially Nyichakare na Deputy Speaker of Parliament naza kubariyo Owechitinsa Thomas Taibwa so ntwakira abantu bona abina bana abaziro batakire nabo kubareta tukabakebera ebinde government ekozire no kureba ngo services z'abana abaziro batakire za hihi nitwe omuka hihi ni manyisa marwara ga government agakurine gona oziro mwana atakire ninga wamuzara hirware eryo noza kutungaho ubuyambi obwe burumu kurebera umwana kumucebera kupima kareba yazarwa naburwaho ki basa kumuhebwa ahalevejo embazi vaccines kugemesa naza kugemesibwa baza kumutera vitamin K baza kumujanja bamisho ombwirobwe baza kwegesa okora mwonse ni okora muhereza amashereka rero kirabe kibarengire ahalevejo bakusindika ahirware rukiraho buhango nko kureba hano ya Mbara Regional Referral Hospital narishi Masaka narishi Kampala omuza Regional Referral zezindi services ezo baziriyo kandi nitwa hari Mbara nko kuna kushobora nza kwa twine services specialized twaheza kutaha mu kizimbe kitu Nyichakare kizimbe kiriye cyane ki yes intensive care unit ecyo nanyenda kongera abi government ekozere kugira ngo abana bazirwe batashikire babase kushikira ubuhereza so government eri gukorengana n'ebitongore bindi ebikukihereza ubwezi nubagezaho nka UNICEF ninga USAID ninga n'umuceka cha kigezanda nkore twine GCRC so ebitongore nushanga bikorengana na government kugira ngo babase traininga abashaho abako bari mu marwaro azabo bashaho baba bari trained babasa kuhereza ubuhereza bw'umutindo kandi ikindi ki government ekozere no kugira ngo babasa kushimisa abacyara abinenda babasa kushikira ubuhereza bwo kuzarira mu marwariro binjuka ni abacara 58 aligana nubo babintu basarumwirwa hati almost abacara 85 aligana nabazara umwirwaro azogo mucara yabazarira umwirwaro nazara umwana ngo umwana atashikire nubi yakubazarire ahirwaro ngeri ahere center for ngeri yaruguru aha municipal ninga shinga kaboy here center for atogo mucara babasa umwana kuna immediate treatment emergency treatment baba tina ko kashingikana cyuko kumureberera babasa kumufaringa igwaro rihango ngeri ya rufaro Mbarara ninga shinga kamuka kumboni ninga kanyakibare ninga gamarwaro bagaganda gakabade za Rugarama ninga shi aho rushoroza ya diocese so government base kurengana nebe kugira ngo bacara babase kukiro hereza busaru mwirwaro ese kituma twacendeza n'abacara abafa umugwire bwo kuzana so of course ni manyango bamwe n'umbanu mwene mu complaints kugira ngo mwe nozo mwirwaro imbaze mwebora ko ngati list nitureba kugira stock ninge bibazo ko yo marwaro hati nitureba harimo improvement y'amani icyo kituma umwana yazarwa tashikire abasa kukira uhereza kuba nana yitaga oxygen tumuteka oxygen tumuhereze imibazi yo kumuyamba kugira ngo abase kwishaje nka caffeine of course twagira ngo igwariro eri kuba ritine capacity yo kurebera umwana wa mu rifaringa igwariro eryamani kugira ngo umwana abase kwishira uhereza urungi of course government ne kurengana na ofisi za DHO ofisi y'amagara ya district ninga nkeje ya city ke Mbarara kugira ngo health team ya district DHO ninga ADHO babasa kuzumi marwaro kureba abashaka kuba gukora kita
technical supervision so abadiye ababyamagara bazo gukora supervision umwe bashanga hinde ni tutaterire babasa kufabara bashaho ninga babasa kuba training kugira ngo abana batashikire babase kwishira ubuhereza burungi umutima of course tureba cyo kujema abana n'ikintu cy'ukuri umunonga of course na president Museveni he was an advocate for immunization tureba abana bakujemwa almost like the DPT3 ninga measles coverage ebyahiguru so n'abana bakuzaba batashikire n'ubuhereza bwo kujema yorona ba RDC nanga bakobana following ngo byaro bashanga batajemera umwe wenda kukoma so government cyokozere kugira ngo abo bana nabo batashikire babase kwereza bafuna ubuhereza bwo kujema kugira ngo babase kugira amagara marungi nyensa batafuna za polio bebare mnonga nagaruka kando wa Dr. Nkwasibwe turi kuhendera no kugambana mnonga izobe kuri rya nyensha kare twendo tushoborere na mnonga ki abazire abashije bashemerire gukoraho umukuyamba ababana abakuba bazirwe batashire no kuba kubasa kuyamba bashara babo babinenda abashija tuyinomero mu muhango munonga konka ubwiro bwingi tugurekera abacyara tubara kumanya ngo embera yo mucyara yaba umucyara mbone yaba ari yo mu mbere etakwesimisa n'umwana we nabasa kutunga obuzibu so umurimo n'umuhango ogutwine gukora twine first of all kucenga omucyara wawe cyakurabamu ya kucenga umwana wawe ikiyarabamu n'ekindi ogiteho okwesimisa umwana wo wazara kamangu yes nazara umwana no baratazarwa mu bwire nk'abandi konka yazarwa hurire yazarwa arikwisya yazarwa mbwenu ijo munsi no kumutwaza je ko mwana ndijo kunakutwariza umwana ndijo so nkakwata embera ezabashaho baturabire mabo kuba ni ncengaje ngo umwana ko bazirwa atashikire abazire mbatunga kire bagabana mbera yo mwana bakugambira ngo umwana wone kwazirwe naza kuba nayitengeki naza kuba nayitengeki tukibasa so ukucengaje ecyabasho bari mbakushobora so abacyara bakubamba rebera abantu bwiro bwinjini tukira kubagambira ngo numuza kukamura amashereka muhereza abana mukorabyo mukapira so umushina wayine kucenga ngo kurya ko mwana uko kuza kuba kurya ko mutano kutari nko kwa abandi bana so umucyara yaza kukamura amashereka nayine kuba nariyaje nayine kuba natunge kirisa ekikuza kumuyamba gukora amashereka umwana yanayonka amashereka ni cyangu amashereka gukura kakurwa mu ibere konka umwana bamba mukamura amashereka nikigumira umucyara so umucyara go nayine kuba ayine bitekateko bir straight birungi atayine stress kandi ayine ekirisa ekirumara kugira ngo yabasa kurekura amashereka gakwetanyisa ekindi no kuyamba umucyaro abana baba tukira kugira ngo babaheke so niyo bitweta kangaroo care so kare tugeta tukathamira kugeta kangaroo mother care kugira ngo abacyara no batwire mbagihereza kweko mwana omuchwa kugira ngo akatungo gutagasi nabagambire ngo umwana omuto atakire takubasa kwekorera giye butagasi so nayina kukura butagasi bwa nyina so ntushomesa abacyara okuheka abana aba kugira ngo bakatungo butagasi konka wiro bundi mbaroha yagwa muhekire naza gojegera ryari naza kubyama ryari ushanga nesha mukagazi hanga ngonka ariyo nahundeza nagezaho kugojegera kugira ngo tabyamere umukiro tatungire peace ninga bwire buku no kuteka kwetekaho so abashije byebiro nabo ntuba encouraging ngo bakakora kangaroo care ejo kugira ngo umucyara nawe akahumuraho so okutunga butagaso tujya ngo borga mama wenka mbasa no kuruga mushija no jant kwegesa ukora heko mwana ogu no kujura ebijwaro muchuba ukateka ho mwana kugira ngo skin yo mwana yakwatana na skin yawe rero twagaraka twamuzinga hoje na nengo tukuhekera mugongo ngo turente twanteka bakuzire ababurijo ya so no ija umushaho nakwegesa uko kuza kukikora kan wakikora umwana narahuka kukura
chikuru mutantu wenda ngo mwana ogwa kure arakwe kusya kiro izo kubasa kumuretera yabiye besaho abana abantu babarenka bari mu incubator babarenka bari mu test tube okiri no buri kimwe no kibakorra eshagma yacyendera ogibahereza omwise gwacyendera ogubahereza ekirisa cyacyendera okibahereza buri kimwe no kukibakorra tinko mwana okuzire kaburijo abari mnonga Dr. Nkwasiwe kandi turukuhendera ngenda kutandikana niwo tugambe na mnonga hajoro ecyanyincha kare eco muntu aine kumanya neno nyuma yaza guzamuze omushaho Bowazi. Okay, wewe mnonga nkoko nabagambire ncyakare ntwenda kujaguza ekireki tujagwize orokubanza abana bazirwe batahikire abakuzireho bariyo bingi by the way so babire binaho fashion show activities nkezo nzibagariza amani zigariza mu nabazira amani kugira ngo nkibasika wazarwa otahikire konka oyina amani kamutahi wawe oyino kubasa nkamutahi wawe so ebiro 17 tujagwize orunakorwe ncyakarenza kujaguza tujakuliza mbara regional referral hospital tukwigure kizimbe kitu ekyo sakutandika nemikoro yo kumakinga tukuzo omutahoni kumanyisa abantu ebikwatirine nabana abaziro batahikire no kumanyisa abantu ngoro nako runturira guza buri weekend 2017 then twarugayo tuje must pitch chai rero tubona hemikoro turabasekura ibigambo bikuruga ombana na nabacyara barabero mbombuzi bobu na abebembezi abarabe barho abarabe batugambira plans ezibine na ne bakubasa kutamu kwatirina na noro nakuru rero ebiro 23 Sunday sakuba turi International University of East Africa mu Kampala nabwe sports hapo ari sports nabwo orunako runduza kuba nturujuka ebirebyo International University of East Africa shonga yo bwiye ne tukwata Dr. Bowazi webari munonga so nimanya bamwe kumwe n'umuyisha rifaro muri serabo bana umwe icyo cyenge kitube twine kibe kige cyenge kice umushanga kitanda rumwana babiri konkati twagamba ngo tuza kwigure cyenge kizimbe cyango umwana naza kuba yine kitande cyeye tuza kuba twine ebyoma byo kwereza by'abantu butagasi so egi unit neza kubera impango munonga kandi twinka rifaro ninga bara university nutekateka ngo tuza kwereza kurungi obuhereza bw'abana abakuzarwa batashikire mbendera ndukusima ba mama aba basize kutureberera abo bana abakuzarwa batashikire kandi nyongera kubagambira ntumwana urukuzarwa batashikire yabashikire afunere obuhereza bw'umutindo nabasakura kurungi abase kuba kondijo mwana mwene maba mbino ko mucyaro bo mukazi yamazara hirwariro ninganye na umwana kamuzara yafa no mubasa kumuru rifaringa hirwariro yamane yino buherezo bwe kugira ngo go mwana afuno buhereza bwo mupindo agere amagana marungi hati na nyensya mwe bari munonga abari mnonga no kutuhikaho ahatari west kandi kubasa kugira ngo buri muntu atunje ukumanyisubwa na mnonga shinte kwatagene no mwana kuzarwa atakashikire kandi no kugira ngo hakatoranwa 2017 nkizoba 2017 byo koze 2011 nkizoba eriyo kurebeka ngo bayegesa bamanya na mnonga abo bana abako bazirwe batashikire kandi no muri bwatari west no kugira ngo izoba niri yanyencha kare nko kuba kushoborera mbija kutanshara no kwigura ekizimbe cya NICU niyo Neto Intensive Care Unit ekizimbe ekyombe kigwe Bara Regional Referral Hospital ukurebera na mnonga abana bakuzara batashire kana bwanyima emukoro neja kuba eri ahatshaye cya Bara University of Science and Technology bongere kutangaza na mnonga ukoreka abo abaziro batashire ahibari eshaheji testimonies nyingi konka ikize tukusibura na banyine Bowazi turiahikayo
pediatric nurse hamwe na Dr. Nkwasiwe Hannington abona kuruga Hambara University of Science and Technology. Umuhereza wawe n'abandi Olivia Kamsi mereka nkwendeze izo barungi utarga hatayari west.